Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki nongilam bat ki dekhot jong ke East Jantia National Council haka arterik ubnai naitung arajar arpuway kila pelong deka jinya syong kelany mengor hakamat ka office jong Deputy Commissioner ke East Jantia Hills District kum kadak ban penpau ya ke jing persya halor ka jingyo jong ke Star Cement Meghalaya Limited ya ka environmental clearance na ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change klem ka nogo public hearing ne ka jing pensko pajba. Nakaliang jong keseng kala dawaru ya ke Sorkar Jela bakadai ban kentu ya ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change ban pendam no mardor ya ke environmental clearance kerang baki saudong saukun jong ke elaka narpo kan nomat syu ya ke jingsha penjulor hadin habut. Kum kadak pan penpau saka Sorkar bangi persya ya ke jingyo jong ka Star Cement ya kan ka environmental clearance klaim kanu ka public hearing menta ka singi ngila perlong ya kan ka jingi ki ka bajajai ka bangi syong keleng mengor hang ne kan ka jingi ki ka datang ka jingi ki jong ka CEC jong ka EJNC bat lada ka Sorkar karena sengap menti halor kan ka phang na keleng ka EJNC ngin sa penbenai ka jingi ki bajur nang ne syakmat ni penrem juru ya u CM ujongi konrat sangma haka jing sisha ula pensyai lang bakilat patay kubor ba umdan jing TPA halor kene ke jing yo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance andre hadin kato kan neng ya iba lang bakilat patay kubor kawena keseng bahalang na po rilom jantia kala penpau pertay badai u CM bapha ya ka jing tho chaka Ministry of Environment and Climate Change bakidai ban aino ya ka environmental clearance ya ka Star Cement namar latili ki public hearing nakaliang kipat ba rangkat ke jingkersyan lang jong kiseng bahalang ngila pun pulom ya kene ka public hearing jong ka Star Cement ta kabaar nang ta ngi penrem juru ya ka statement jong James Sangma ubadiru menteri jong ka Tenat Forest baulaong ba ka jing kelarong lene ka jing julor jong ka wa lukha ka de na udewyong barak sikata ka distrik ka jongi ngi imjar udewyong henre ngimju asngau ba ka wa lukha ka kelarong lene ki dok ka kinyap lana hadin katu kan nesnem baki semen plan kilawana kita narpo hadin nang ta ka kala ka wa lukha kala sedang kelarong na kapor sa kapor ka jingyap jong ki dok ka lejian na kapor sa kapor dahalor kan ne ban pensisya ya kan ne ka statement jong minister jong ka forest ngina kala ka agency ngi dawa baude ban thungno da ka we ka inquiry lene ba unbu na da ka kinja research mengintip laka research jong kita ki briu ki bala bit la biang ha to kam bakin pensisya laka jingkam jong ujem sang ma kade ka basisane kade tang ban yada rabjot yakine ki semen plan bangi subajuru
Baka jingyo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance kadang ka jing bamsap ka bajur syalendet. Ngidawaru halar kene baka sorkar kade bantung da ka inquiry lai loj halar kene. Dia ceprang kongri, dia ceprang kongri. Imslam, Imslam, Yumandari, ya Star Cement, ya Star Cement, MD government, Konrad Sangma, Jem Sangma, Liam Sangma. Hakane ke sini Iwan Kristian ya ke agensi kum ke SYC Narpo Circle yang hangne ban Krisya ya kane ke jingyo environmental clearance certificate jong ke Star Cement ke bangimla ban mudur lane snyotu lane sempang ya kane ke jingle butu jong ke sarkar MBA yang ikum iseng balang bat kipai ba tengiwan hangne ban penpau ke jing siosi ban persajur ya kane ke jingyo clearance jong ke Star Cement te ni ai ke message ke clear nangi kum ki SYC Narpo Circle ba lada ke sarkar kamweng ya kane ka jingyo clearance jong ke Star Cement ni kum ke seng in omailan ngin tur bet saprang kada jia ka jia andai ke jingba li kada ke jong ke sarkar tangkum da bless you Star Cement, Star Cement, MDA government, MDA government. Konrad Sangma, Konrad Sangma, Konrad Sangma, Jem Sangma, Jem Sangma, Irman Sangma.